22 982 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Коллективи омӯзгорони муассиса 58 нафарро ташкил медиҳанд ки аз инҳо 32 нафарашон занҳо мебошанд ва муассиса тӯли даврони истиқлолият ба бисёр корҳои назаррас ноил гашт. аз он ҷумла хонандагони синфи 10-у 11-и муассисаи мо дар озмуни ҳарбӣ варзишӣ ватанпарвард ва сарбози ояндаи ватан дар миқёси вилоят иштирок намуда яке аз ҷойҳои намоён ҷойи якумро дар шаҳри Панҷгин ва ҷойи дуюмро дар миқёси вилоят ишғол карданд ки ин яке аз пешравиҳои хонандагони муассиса мебошад. дар муассиса чуноне ки гуфтем дар байни 58 нафар омӯзгорони муассиса 2 нафар дорандагони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, боқимонда 19 нафар омӯзгорони муассиса дорои тахассуси олӣ ва маълумоти олӣ мебошанд ки аз ин 9 нафарашонро занҳо. گوش کردم رفته هر یک جنبش شاخ درخت، با گیاه و سبزه های دشت گشتم روبرو. رود می گفتم که او آه مرا شنیده بود، غوزه می گفتم که کرباس مرا دوشیده بود. مادرم در یاد تو من گشت و گذار می کنم، شعر خود را در سر قبر مزار می کنم. ای پیشروای تاجیکان، امام علی رحمان، از صدق دل میگویم رحمت به تو ای پیشوا. تو رحمت خدای بر ملک تاجیکستان، آبادی را تو داده بر خلق تاجیکستان. دست دعا برداریم با مهر و با سخاوت، بر تو دعا گوییم بر تو ثنا گوییم. تشکر از دل و جان ای پیشوای تاجیکان.